Thank you for watching Lango News channel. Donc ka wanu dogro loha me mwa hanyen ama ba chip tienwa I king I Kristo Yesu ama eno beru kushwa ama en norwa to beda chiele I chunya chil dohi en duogo wa borri beda wat ama no yubere boto worrewa kede borwa kenwa kede ka beda morumwa dopi man in ruo telwa kom yubani mawa yubani beda ber yubani bed pirwa pieni tikiri tien ko pirwa chela yar yo pirwa bichiel ulego man inyi wodi Yesu Kristo rotwa amen otino banga dushu amaya maro amaya wunti winya mwahani roma mwaho karo yorini wan ka utuni dogola me dogro mwahanyen uchungu te kemere kere peny apenye chela pire tek ena penyi beru kiti ngoshe ame pire tek tutwal ame yini ti chungi ye chungi ngechi chungi te huni chungi plan na me yubu unyo chungi kom jame mogo ama ya chala dugi me ngech me beru choro iya nyo yini chung ikom Kristo Yesu woto banga ame norro wa kedo banga norro wa kedo dano warwa keda moberu kushwa donc ka won don woni mo hanyen tutu ngur ke kana yini ti ye yen joke ni kinwu ti abe ya puo tekotran to chorogi to alit chano doni komgi chana lit jokene business gi otoro ko mwahani jokene ti banya jokene ti loan jotike de ye jokene wudi gi oket jokene mwahama tumo makegi worre pol la resho kelo mone pol jokene na kopiti witana jokene tike de gora duong tutwal kadi kono ben tutungu kene mwaha nyeno make jokene gum tike de yom chwiny unyomo utieko kwan uwiro lobo utike tiche nyen utike plan na pol tutungoro keken kadi ti tunga tek nyo ti tunga ber gina pire dit ena wano donyo I mwaka nyeni ene kiungi king I Kristo Yesu ama obero ngata me norwa I chunya chil dang obero kushwa dang dohe no bero ngata me duogo wa chien boto banga kede bot dano wadwa mano bero gina pire ditu mi open kopman chunyi bango yabo pirwa I mwaka ni donga chalo wano don yario pirwa bichiel pe don kede riang chunyi tutungoro keken chunga me chunyi chung doholing mot pien Yesu tikerwa en na mobero kwawa anna chalo bishopu aneno chingo banga kom kineno aneno dai kwona atike de yum chwiny memi yo banga poch eni mwaha me wano tieko ni piticha pola dira meno tiu pashukan ticha pola be dira meno tiu yi province wa kede ticha pola dira meno tiu oho yunge province kun bay kom kineno dog bay kom wa ena chuchok era wurma melela duong dwe ma par chel bishops aroma par o yai kabera pa pati Uganda te werte achi dikna chel joro unu gi aber o kelo gini winyo banga kede moto banga kede kucho banga I komotino banga mano wa kede yum chwiny kede lelo kede teha ber medo horo yario ipiero we bishel do kopa bor wene achalo do horo jabuli mia chela dek tieng ario ni lit to twali chunyi jabuli mia chela dek tieng ario ukoboni forward yin tipuna wi miero kor wil iko mod long abesho ameno mi do horo ke de chunyi me poch te jo kene
poj lam bodgi pinango dongo apong'yo poj pidango puonyo gi ye eto loko banga miro ni wan miro mi banga poj jabuli mi chela de ko ni mi banga poj wi kur wili jokene wigi wil apoyo atin nyaho moro kelo borra ado poko utwe tol mwahani utelego boto banga teko banga te gonye pedo tero botabika bando binu chango ko apoy wiye te da beda komi yot te chiko ni dong doki lego pe keng dang dong te dok chako lego enta woro ma chabi to karni te bi bala wiya koni apa bishop po yesu ana tie mwahani apato banga gonya binu mi ati tiyo entebe aman kuchu chira ya yo mete chele wiyo wilo ko wori lego an America neno kite eno po kite ti ballo wiya tek totwal jokene kala wigi wilo yin kede an wi wamir pe wil jabulu ko boni ginna ma ba ti upir wai pachi wai ko wa imwahanien amedonga tumi miro mi ba ye poch kado yin pero mi dan poch neni mi ba poch wi pe wila tina tien mane ginna me loko ba miri borwa Mario enado wano donyo yario ipierio wiye abisielene odon kunu tikere gen ni chiharo ba achalo rehi imucha okoboti no me Israel i lodo shikura bor ti para boro mucho kobigini miri po uni kom roto ba u piene no mio teho menuongo lonyo bot kwariwu chihero mera rikono potie na hatin kanyi tie mai nuo ginoro mirbe ba lonyo unyo lonyo po ba pide ngwache boto ba pe twero ero ko buni gumi ame dora chakatoti totini dang ba no mio lonyo da bere no bere mo ba donyi yare piru we bi polo wo charwil po yo lonyo mo ba mi no uberi chi here mera chari o chi here kede tini Israel wananga mano en mi wa lonyo so do mir don kede poch ana chalo bishobu apo ba tegire pikisha mere komwa ikinena wa imwahani uti jamba polba chakaro room naka ton namasale donyo ke naka yinam obang wana neno chie uchi rech opua me yinam beda tek edo chingo bang pur beri kumudang yo mogo aluha ma hoping ame wanga yope mogo ngweche weko na hawudi skulu kene pi ubino gamo ko mogo yamo pur ko edo chingo bang pur beri kumwa wunu okela waka kanoro otero wai teach ikabera papar Uganda kan i Afrika kan kede loba oho imwahani manu dushu pe oberu ginora pat kere kisha ba do pere teka chuchoki ukele wa bishop par uta wor gini ya chidi kuna dushu ku wor ka kwa dushu woni jolo wogi kede mara duong tutwal gino weho wenyo kede gumu ba komu man dushu ticho ba donga man magino go ketingewa otingo wangwa ongado ngurwa mene na rio pieri we bishel wan dushu uchalo tina ma goti yupen miro twale kono ngato ko kwali penyu me to yekere ya ber eta rio pieri we bishel oberi yobo ba ngata kwale wa pe pieno ba ngata mi utampe ento gina chiel tie eno ba tikede yo pirwa adohuru kedwa pitien kop don kan ngito banga biru dohuru kedi ko mo ha nyenni wori be ta balo go gwanga jal koma ame don ka oguro reta kano keken nyo go gwang pumma ka kana do wori ye cha bongwe ne otieno me wo konyere tiche do eno pe wi wili komo banga tikede tien kop yin pe bera pwa pe bera ta
ibedi tetien kop yario piero we bichiel da ario piero bichiel na ter waye wano donyo to wor yera da bitu maber bang da bimi wa tela me lobo wa otela me kanisha dang bibedo tie pe wano bedo kede yera me synod members ame abedo yario piero we bichiel na hario piero degnono yera ni dushu shingo bang bibedo ye komwa ka yeri po bang ka po yeri puri po yo bang pe wan dushu puri wan yo bang tie tu jammi kede tien kop ario piero we bichiel odon ye kede po pen wan kwero jubilee me akineno mwaka mekineno chakerte bedo kede mwaka piera bich uchakari mwatu mia chele mia bongwani piera biru we bichiel ena mandong ario piero we bichiel aramudo mwaka piera bich amiro wano kwer amiro wano po bang pire pien jiru binu jama pola diru tiye Archbishop wa binu chak ko chik ko jo pi weo me dok tich ena chako ko dwe ma chieli me chako chik ko jo kun wori diocese papat pien yario piero we biro ena weo eto banga kidi kicha mere binu ter wa dushi ya ber da binu mi wa tera ber ana wod Nigeria ko ya chake mohani pe ducho tich me ponyu bishops kede mongi ame ya global south kede picho hara dit me gafkon ento ka du chung i kompen kovwa kakanu pa mitirwenyi chungi king yi yesu pi kuch pi note karachel kede pi duogo jo boto banga reconciliation itia para ngwen mechura rio me peso mechura ngweno kobni enni kome obedo kushwa kuch karo bedo dano no nye yesu kai tikidi yesu tikidi kuch pieni kome obanga ore me bedo dano me kuch borwa so ario piero we bichiel wanu gamu yesu ugamu kucha mewa achalo wano donyi yera i wibie karo kena kala beda polo yo yeda bedi ye ento changwa kidi kuchwa ti Kristo Yesu unen unu Yesu wa dohru wa uni ye yera ni aber tianga para bi Yesu o Europing era retokodo apama chiel ama yam poho Judaya kinu rok poho me rok nutie kuona poho moru dushu yario piero we bichiel kede Yesu a Europing aretoping apama me poho pe binu chung poho me tehere poho me dini poho me rok poho mor ke ken petweru chung yi Yesu pien enena me norwa do alego ni dogola chela chiel pashe chela chiel kabire chela chiel apama me poho wa miru Yesu chorping amito kwayo pachie chela chiel apama dusha yamu poho wa chalo tino toro o tino me pashe chiel kelo bor Yesu pien na moberu kuch mewa jo me dogola me tich katicha chela chiel kelo bor Yesu roka me lang luaka poho me tikin wa dure tek ama chel che tuni ya yet ama chel che tuni ya bone wana lang wana jo chiel wana tino banga bin bor Yesu wa kuberu wuri ya chiel a poho Yesu choro pin rio piru wa bichiel lango binu beru lango note lango binu beru lango note ye Yesu langa me oling pien a poho do choro pin do akwayu chamo mwahanyen rio piru wa bichiel kuni chungi kingi ye Yesu abo lengere tie jomogo pe ye Yesu ento Yesu bela tino banga mo kelo kuch akwai ni ichungi kome dog Yesu kobo ilakana piru ya chiel inga bichiel ni
ka ng'ato tiyo me miro mato pi me kwo amori odio bin bora ana bino mie mar pi me kwo wan miro bino bor Yesu no otikedo rio me note tikedo rio me chango tikedo rio me kwo jo kene unu pengeo ni kopa maho mat Yesu gire po kwero eta poka tie ni miri mat pi me kwo ka yine matarege ka mato wine mato gina keke danwe wili shiende ni ngato rompe ni kar bishop balan peda woro kede luak peda loenyo peda yiri jo kamono rach eto bible tie ko boni umar unu pi me kwo ena me kala loka tiene no kena no dang kuira rach tie apore rege e guer mach te chwinyo kede kuira rach de no kaliel ka yide de be toro chene ni gina nere tawni gina nere remuni gina duoki chen akwayo ni ario piru wa bishel umarunu pi me kwo amoberu Yesu amelo kwo we lo kwo wa oteberu jo me kuch oteberu jo anote oteberu jo atiuti chatek oteberu jo orti ne kwan oteberu unu jo obanga ikome obanga metiu woto banga teru ya ario piru wa bishel inye no banga pap kid wood chunya lela amen. Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.